wine. Alice watch it. Ain't a mammy free bass and tobacco. Yo, what you not come now? I know about a credit. Walk on for terrier. One who swab a quiet. You never hear in there. Quiet! Mammy Alice. That is a Auntie Manes on a tenor. Would they casanem way? Who buy a program? Eh, yes, Semuni Ante. Ade. Was more de cacra. That would ma. Unticasa. Not fedi adieni. Who buy a show is where Bible. Quran, a baby focus ya casa precaution, body and a cross. A minimum apedi. Eh, Ante. Make a sound. Na fair day. Mamma, Obama, bro. Fancy to Babylon, so quite answered as the Bodin, I am Bodin Soso. Alice watch it. Minsada Babru is so. Minsada Babru. Sassamo me became. Sassamo me You could throw do and you could minitro. When I'm a boame. When I'm a boy. Oh, me, I saw better now. I somewhat that one is sir. Minnie, I will fool, and will be the idea could see a fool no more. A dear, I say more jare beer, corona, just a no man, dear man coffee. The custom coffee I am to. And Timmy call ye and I mean, I catch him and say, will be the normal, minnie young call ye nibi. Will be the normal could see a fool, Timmy me and coffee, and I'm so. Me were years into me castle and over caught in Sium Wa. No me boy. We say in see a die if we are and a cook for us. Young call into Minko. None a year is a change and I'm in Conam Semenco. Into Minco and Bay Fian. Now, a year and far car by. The banner confu Madame for no or Tom and Norma. Comfortary. Or your bar. Or Tom and Norma. Into me quite know what no quan or nini fee and put bridges to say. No, say, Madame for, and they asked why you didn't. I said they were food. The I'm saying, and now somewhat to me in the Adrian drink. Now, me call and maybe I will be the baby I could see a fool into Mimi and coffee. Now, will be the baby I could see a fool, not girl being so fear her, or no swear the car catcher say, Jan Sidian and a boy at home by. Honey Jan Sidian, and see no, the idea and I go on. Ah, you. Girl be with fear. Was he Jan Sidian and a boy at home by? Yes, I can't. Do a cancer and any son will be sitting son on my way. I go go a fool to me and send me uncle and I'm a dear man in a cheek. It be a requirement, me dear better me. And was any a monsieur and all my coach a goo noon, as so. Some idea more man. Ah, let us say. And I'm so sad, and now I say, I know I say, conform a castle, Monsieur Gumus. Some idea. I know I say, any matcher or quine, I'm over faso. And was say, yen see a sea, and in Uncle Massey Abonting. Ye, we are, young wood, a union, I ain't you, Monsieur, and I found Monsieur Sim, who say I'm fair tardy and shenny and brilliant tardy, a tardy and brilliant tardy, and famable life for Kumasi. I have what I am a crunch and no effect. Young call, and ma will be a was Saradia. Intimate free mini and yes, I'm off near Mammy, you shame. I told force. Night. Two noon and a bear star criminal direction. Nana will bear son, Mammy call Roma father will Roma Namoko on some harding. Man, who dear, what they may. Oh, boy, far be behind Yamo. Monasi see her, no monasi see her. Once our woman when you are brave. I keep what are yes, a track cape, or don't you my way. Cafe. And one mobile, I can't tell you, Kumasi. And ye, no, I say, we are, Yamra. Na, chere dear bay. And ye, and a minimum, a coy, and an idea, and I cherry, a coy, and the yaba. Into a quan or friend a chair me for no say, Matre, Madame Fuya, quan chiribi, a man, a coye. Inti a mommy and coffer a bosom, na dear, befe, I am a woman. Hey! What dear, what dear corner bosom there? Romai, Udru High to insane. Solly, Tenacunian doctor Tenassi, oh me. So Roma also drew up Bodiane, a snap or Christopher, a cassia, nyachum. Upa
ye no bab kosua any bodua ne kasa precondition aposi debi because unu misa wo kasa ebe kasa wo sombosom and na babro na atwe wo nsem na ade to so on say wie say edu akwa ahye so Dr. Grofa yenkwe yo my lady e be chia wonu atiefo sabe Dr. Grofa trust simaka kra bi yenti yapom den ho asem Grofa yemojadro edi ya akase koko na ye dre aye mojadro sonko bi obenum bia wa Grofa mojadro no ene bibia ye kama obi ho edura na dwa wontimi na omini koto ha na omini abeto ha onu Grofa mojadro no wose ne ade chi a gise bebo ni prum asa na wasore obi kura sa aduani si ho a wontimi ni di onu Grofa mojadro no nyame adom ene wodidi saji ntumu ne de enne abetwam eye enuama jani ena aba bedru de ne ho twetwe no ene nyame adom bibia aye kama de ba eyi clot obi de ba gise esoa de ko hospital ene nyame adom bibia aye kama obi se na pompo obo me pai bob no pai onu Grofa mojadro no ene nyame adom ne nyina ahwete obi se odware wi a gise okofa afe na odi adwe ne ho onu Grofa mojadro no ene ahohene ne nyina eko obi se wo anu Grofa mojadro no na onu se ade bi wo wi ase e friend atenka kopenso onu Grofa mojadro no hu se atenka ed eno ti utie radio no am sere wa je number no sa na ohwe TV ni so a fa phone twa be free TV no se de be ya akọ pharmacy a wa amre number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 eni ebedi nkomo afa umoja ho de enti eda bia so onu Grofa mojadro no na wo ye kama Yakupon bo nipa desani no moja odija okwan baaye enuru Grofa to ne baako efiri saa bre no kopem ne no wa kasa na oyi omoja emoja edija okwan baaye na abosume nan pe ene saaye saa bre ami no kasa emoja ewu omu ye 1 gallon saa emoja 1 gallon ni kwan sa sote a yare efren anemia timi di yare ba etimi di wuo ba emoja no a so ni kwan sa do so chen 1 gallon no anase emu yedu se de wo se ye no emu yedu ana edo so chen 1 gallon no a doctor for friend police antimia vera edi yare ba edi wuo ba timi Grofa mojadro no na nsane sane umojam se de be ya bibia be kama umoja no a so timi yare ti na ya na empompo ebobo no mo wa timi reru umoja no na nyame anye wadom na mboa no owuram kowura enchine friend septicemia no a edi yare kase ba edi wuo ba Grofa mojadro no se de be ya beboa ama bibia aye kama wonye moja ewo mu so abosumi na bia no de waye ne no esei e ma foforo ba esei e friend bilirubin o se free mu ne Grofa ya wonom no boa ma oye moja papa fi se da moja ne be sei no de waye ne no ene be shem wan hwe no anye moja papa dada ne free mu a foforo na ebeba no be mo waye no fe me nyare so menti apo Grofa mojadro se de be ya bra bia be ma moja aye kama ne da bia ye ba ye kase odipa dasani wa na oye moja dompe tentiatenti ewo mu no eno na eye omoja no dompe no so odidi ohia aduane e friend calcium na collagen ahye Grofa mu mase ya be eno ti na anu Grofa mojadro no na won kase mu ne wakoso eye oye nyina ekọ no enye bibia se calcium ni collagen na ewu Grofa mu no enenne ama won kase mu ayeden na kase ne kra so ade bi wom a e friend echim maro saa echim no so ohia anuane no bi ene ode aye moja no ohia vitamin B12 vitamin B6, vitamin B9 and a folate. Sa brofu dro papa bia organ ha bia ba se folate no ho. Kwesi bro ne nya folate ni free ba bia ka yenuam. Eno ti ne ho a no aka che so pa toto aba ne de akoma no atwe folate na free no asan de ye aduro abeton ambre. Ye de folate no aye aduro Grofa mojadro no ye de yan kase koko xanthozylum afra aye Grofa mojadro no nti nom na mre bia umoja enye kama. Na waye moja papa wie ne kura ebe pia fa dipedua no no ehọ na yare nyina ahyase friba efise ebe fa untini bi e friend artery sa artery de ne kwa se bibia fam ka sa emoja no a ode mframanuru e friend oxygen enuane e wadi di papa na ewom ne friend nutrients no efra ko dipedua na kwa nyina ma dipedua agro fine se nyame anya wadom na enuane e wodidi emusira de bone ewuram ko wura sa ntini mu a emma moja no mupi ana moja na entimi nkoyie ebasa emma emoja na entimi mflo yie se moja na mflo yie eduo hawo kese bredi pedua no efise edu sa bre yie a ahodi bi a wo bia no se akomande je se de be ya ode be pia moja no efise moja na anko a eduo hawo ni ewu ne bredi pata sani enu ti wo ho ode na okita bia no akomando waje edi pompi moja no
nti de odi na tika kraa bi bonso akoma ebo periperi efise wo de pressure to ne so wo ye be ma sa bre wo ye pressure mienu pe na oda ho na wote so obema ne mwi na emom wo ahoden no akoma na je e de pompe enu ti na pressure mienu pe na oda ho ete so no num go fama yedo na yi sa asrade efiri nipadua num enye sa edo how kese e fre no atherosclerosis bebrew edu sa bre yi a enframa no na friend oxygen no enu wadwe mu ntem sa enframa ya enu wadwe mu ntem a de e ba na se wadwe ne cells ni stati se ewu ti de so wano so wadwe no ewu a na wano chia wonsa dompe no mu so ntimi pija obi tia fom a so watia fom so saa na obi da na dwo asen ho hyehye no obi kura de wasi yato na duro ngo fam ya duro no na nya duro ne yato obi so wasi ni trase asi na ni eyi ato fom na ne tifa edwa ne ga ngo fam ya duro no ifisi saa ohaw betimi aka wato fom betimi aka wato dem ni ebisa ho se wotimi koba kura na tisen na yare aka wato ho ngo fam ya duro na yi israde efiri ni pedua num nya sa da kro ba ko hospital doctor be ka chota de bi wo be feri sodium ekosro nti afedi enchire kura me ni biom cholesterol level ne kosro nti na mono anwa me ni biom saa na sugar level ne kosro nti me ni asichire biom etuatua saa noma we ya na wiase adede no yetua wa hwe ye de yare kese bebreo ye onuane no bi o my friend anti aging properties enu ti na onum go fa bojadro no amre bia ma ye kama amre bia ma ye fresh onum go fa majadro no a ebua siesie onipadua no ma onipadua no kama se de meka no ye de yanka se ye kokko na ye adre ti se ho na so ani so briu wo ye adwuma wa wia so wo ye adwuma wo gya ho wo ho na wonsa no na yo tititi waposo nyina ye wo ya sabre ya awoya ba akra ibo so bi hye wan kona na poso nyina ye ne ya onum go fa majadro no bibia ye kama wo yo ba na o menses enkoye emfie du na ma majadro no wo ho na so ho twetwe onum go fa majadro no oba bi wo ho a ne menses ba entwa misrewa go fa majadro no se de bebo ama bibia ye kama empompo no ebo na epai ebo trimu a edi wuo na eba saa na odware wi na ode afin dwi ho a misrewa go fa majadro no se de be ya bibia be kama wo yo ba ana be ma na so de ade efre na tenka woni bia hwe go fa majadro no no ko hwe atenka mre o efise atenka ed ba bi eto adro bia benya go fa majadro ni bia to se ye pharmacy Herbal drugstores over the counters ya kasa so wakasa enama eto adro no wuhia kana na watobi wo Ashanti region ha na wo pebi atu akoton a misre ko PFA pharmacy Waterfall New Road 1000 cartons ubenya Missy Herbal umrom Angelos umrom Dani Herbal umrom Apidank umrom Colinako Ashtown Tinatek usufulai ubenya go for majadro no Pure Live abuakwa have me wasafo pole ja pharmacy wasafo ahimfie NNA su wasafo ahimfie wa NNA su opatase Saseba opatase Blockhouse Yellow and Orange wa mokom ubenya go for no biato Costa Pharmacy o pampaso wa Ashanti region ha ko ne kotubi na mom se wo nkramam ne mpatemu a ko kanshi drug lane Kingswalk Herbal Tinatet na naboache Angel Ruta Repass wo nyina ton go for majadro no ashama fonko Ekus Pharmacy House of Drug Widama ubenya go for majadro no wo koforidua akọ Gabson Pharmacy ubenya go for majadro no Nkoko Hillside on a friend Isaac Drugstore okoha ubenya go for majadro no wo sunyan akọ Capeba Mose ana Green Light Tachiman Abido Depot wa Tachiman ahimfie opposite wa Brekum Dr. Clement o main station ubenya go for majadro no Takwani Pristia o wasa Abido fie go for ho Bogoso Unique Herbal ubenya go for majadro no Elibo Odalo go for ho Takrade Crisis the answer when a friend old appointing krakra ubenya go for majadro no Cape Coast Wachi ansa pena ubenya bi Mankasim Jeff main social station air social station ubenya go for majadro no wa Ubroni and 1000 pharmacy tamale e o PK Gombila baabi eto aduro baabi a ohwe mi firi bia say ye pharmacy Herbal shop over the counters ubenya go for majadro no utie radio no amsro sanji number di bi 0244 59 65 32 0244 59 65 32 go fan no ye de yan kase ekoko ene ye dre friend design to xylem and after you go for majadro no aye majadro soronko obi obenum bibia wa dance pa odi fa dro ho se de ye ka no wo ho na so wani su briu go for majadro no wo ho na so wonsa ne wona ayo titriti men kase ye anas na achew if so kase anas na achew a na otratra ho a ebegya no na the pressure any stroke na ebegya kwan
Go from a yadrono, said the bay a babu, assess you nipaduano, among nipaduano in I come. If you say, nipaduano, a general nipaduano in I general mojaso, and no tin mojano, a timidia frusani, a court, a trim, a bitty and nase, a dear woe mua, or timid 2 coin when nipaduanum, a moja, or cosua or dinuanino, I friend in nutrients. In from a new friend oxygen, to no go from a yadrona now fra aquadipaduano, a manipaduan I come. Yanya Cassia near Coco and your dear Dre, Tiama or be obenu bibia wadan sipa or deferred Dre home. And the customer woman say, you will be more friend anti-aging properties, wouldn't go from a yadrona, a maoni for fair, and maoni kama, and not in the outro drone dinny, grow fine. Nini for fair, nini kama. Nini na sabre ya ode wa ho den e pesika no enkodru maybe ma san fasika wanya no enkopa ho den wan hwe ya ebeto nugo fam agedro no efri se yare a edi insatitriti bai ebenye chen atade a hye eno ti a doctor for to say yare idini silence killers di kan ye pressure heart attack stroke betimi di wakọ wa bre wani na so na doctor for nhwe mu kire say sa yare ye preventable echi betimi asia no kwan yenya ni yedi nuane asrade wom ti enum nru a betimi ayi srade a ebeboa ama yanyina che wan hweye ne saa no man ekosoa na odi a ede yare kese de bebrɛw eno ti ne esi mre bia na eye nkyene esikyire na anwa no ye ntiso ye tiso a ye betimi adi ache ye benyini kama wan hweye na odi ne bebre a wan hweye be mo atoa eno anom ana wan hweye kura doctor betua o saa nua yidi no go fama yeduro no se de bebe si onipadua no ama onipadua no emu aye kama se de da bia e ba aye ka no yedua ma no menstrual disorders se de yankopon ye no misrew wan hweye a e de wo haw bebrew ifise yankopon menses no wa anye ne se de ye a emema pain asase we so na obefa sa pain no adan ni obi de ne de ba onte na ne ho ahyɛ na wo de wo de ba na obi ato nka ye ma menum sabre wadu menopause de enti a menopause no wo nya symptoms ano oden ne se o maba wa brem no wan hwɛ o menses ye ti sabre num go fama gedro no na o menopause symptoms no enkofom enye sa edo haw kakra bebrew wo ho na wo ti ho o se nso nkro so yo ma me da bi waposo yo ni nyina obetimi asia no kwan emre ni ti the number the last time me yesre kwan 0244 59 65 32 0244 59 65 32 baby eto adro bia say ye pharmacy Herbal drugstores ya kasa so wakasa enama eto adro no wuhia adro no a no atobi adro de de grow fine nyini kama ya kasa grow fine a no age so say it makes you grow fine nyame ka obi bia ho da se ne ye besia aba ne abetoa adisua ne so yada say doctor Radin Shraupi so so bye mami tenase auntie yetie o ena moko ye auntie ya ko ya no a ya bani na nkumase na ko na ya ko na bosun fie ho no ana ode mko aso yeso yeso na so ya 15 million so nya bitua ai auntie esra se na na ye ko akire ye beba auntie ye dura fikire na mse se sika we ye metua ama konfo ni abra ye kura ye nyi sika entoduane ni nti yanku ye ba be nyame behwe ye na wuni saa ehwa na meka na menua ati ase ene ye tena ye baabi nti ye tena ye baabi wo mo mesa ko chima wo hobi wo hu yi madam fo wa ba me de nyame ase pa na me se adai wo se ai madam fo konfo baabi wo firi sirem aba wono de wo betimi aboa ama de na de kosi afuem ho no na me se na me ba wa ho ma ntimi anye ho no ma na wono de ye da na metimi aye ho no ma o so mama na ye ntie ama wanti wo ho anso kura meboa mama mani ana ho auntie wo problem o e kwa na ne o konfo ba na so tie du ho sei o ma me kotana na nchei o se kofa we bra o so mi ko pepe musia me bae ebe ye eduru baabi wono a konfo ba no a na sa to aso ewi ye waka cham sai se ade na ya ye no se obi wu ya
hwe no wansi ho e wo mbe wi ato aso abeche wo mo ne ade woka ase ye na mba mbe ti nso ani abri kokum krofo na me se me kura ade no ka sese ne ma me man ka se ye ne wo se ya wi na me se ho na mba mbe bi mba se pedi be na wo tweme sa kwa wo se madam fo di o ye adwuma ma mo kura ne kurom ye se adwuma bi wo ho na wo twi bi a 3 million enti ebe ya ni wunua ne nko na kokko ye bi na me se na kwa wo se wo no me wo de kwa e betopa na me se mi nua ne tonto ma me se me to wo se ma wo so ton de me tonto ma material mi nua se tonto ma material eti mu ni konfo na chi nkosirim nti ye kwa e ho nse to na emom no mi nua de me ma ne mfa ntoma nko me ma ne mfa nku na me so me mfa ntoma no na mo ne konfo ne nkosirim ebe ye kura me ma mi nua ne nikai na edi na ansa na se me kwa me mo a me ho na me se e ho na me fere mi nua na me ka chense ne mfa na o ma na nko na me de me de na ekona ye koni enya na otumi ensa bi ebenye sika aka ho abaye adwuma wo se o se me fie ahafo nyina ekọ se mate afi mi nua di kai wo se wo nkwara akra fe ka ho mi nua di kai na me fa mi esire mu kro be so ewo enye sire me ko simpante wa na ne mi nua di ka na me ni mi nua yi baba ese garamse ase na mkoy banchi adwuma ni mi nua baba ko ka me ho ene ye koye me ko duru ho me hwe adwuma bi eni ho ena me ba ne se ma na sa ha ba adwuma bi eni ha o wo koye adwuma na wo mo ofiri ni fie no koye no o na ba ko de ntokwa katre makora na me ne koye no na kanyame amo akora ka makora ni nyasem ena me se ebe ya yenku ye baabi nti ye akọ no wase me nua nso aye adwuma ne kakra wanyi ni sika na di adwuma mo kwa mo ye banchi adwuma na ni se kire ye mu ye de mudua mu kodua banchi ni etua mo kasan ene wase na awatwe 3 million so se no wo bo na mo kwa na esen mudua banchi na awatwe ni ama 1.8 no mama wo say Auntie, ya ma wo say. Me pa cho man ko ye bi. Nti na me nkan. Ena ehwo ase pe na ye se mi nua ne ye kase ye ne ne ba enye yi. Wa ye bi ye ntua ne ka. Ene ye ja ne ho baaye. Me ne me ba ne baaye. Nti me ne ba ne baaye na fe mi nua yi maada. Ehwo na me ma me be so me da yes Wo ma me a wawu. Wawu. Wunu nua to kwan. Na wa ja wunu ha. Wunu mu se wunu ya ne wo yare ana. Ya obewu akwantuem. Ehwa na medi mirika ena me ko sofuru ona me kaka kire no wo kire ma na roman na wo se wo kono de tiche se wonni gidie kra wom anti wan hwa obewu kwa wo ma me papa ni ananti bebre wo gidie yi ehwa na me ko ma me ne ho kaka kire se ma me wona ma me nua ne koye sesi a me nua no wo se wo yare me ma me abeso me da yese me ko fa me nti me mpasam me pa cha kwan abebo me obeba wose kona na ma ye bibi awie na ansa obeba mpani ampadi na ansa na menua ba ya wo yade afa menua ba ya wo yade kora na so aye nsem bebere enaja ye koye mra ye nkomra menso me yade ye nyina ye ho ma aye ena ye sa ko no ho no mo menua ne di ka ko no ho wo koye wose ye ne atebu ena asem ni betwa enti je namba na hia me ho atebu de ewu hia ho menua ne akwaya de atebu won ko hon ko sane yade nti menua ne dwene ho na chese won tie ase ne oba me ho oba na obeka che me se wona ama me ode me ko konfo no ho nti kwan ya ba fa so a wo be same yade no same yade na me ho ntome e ho ana me di amerika na me ko konfo me ko ho se me kura de wo ma me fia ha me ye bibia wa ha na me se nana dia wo kan na chese woto ye mrade ena udi ekoye ena na penya no besa so aye se mpo mo na ye de ade krokosi afo mo na ya heda no ena na penya no ade no na chese sa na wo kan de ye ba ya wo sin ai di odi afuo no wo kan ye de afuo no ma no na de akosi mo no ena na chese na penya no wunim hu bi ena ma mo so aye sa duru ho no ma oba bia ma ho sin ene sa na mo kan de me komo ye menya asam da
enti mu de mo menem bako na makotwitwa bibia na asem de na asem akọ ti ekwa na menua ese min se ni akire nkokonfo ho baabia nkotwitwa bibia enti me de menkọ enti menkọ na ye frɛ ne se nana menua na se wonko enti menua na se wonko no na o ka asa ne saade a de ebeye ne se me wonem beko na wakwa akotwitwa bibia enti ni kunu wo kai ti kwasiara wo de menka nkire menua na ene de one ye ba ne yenko na monko he yenko na atebu na wono so de mo kono na menti ase onko ye bibia mfira fe se woboa ye ko ye abadwasere de omo sinkonya sa ewo ni fie ena first na ye ko ka se yenko na bosun fie ne ye se ye de na bosun de ye nwura ho ene ye nwura nti ye ko bie mo no eno so na bosun de mo ya anko ho ete aboa no sei afi wa fe nipa edwa gaga ana me na meka asem ana wo mosun me nua na beka asem afi wo be pe abo ye kura no mu twitwe pictures na chia me na sode akogina me nua yanim e ka ntoko a wo so a omu twitwa pictures am ayede sabi o mu tie enu asem so o mu sade yakọ ho akogina me ye be bo mu bayi kura wo asa wunim ehwa na penya na obefa ye ko okuro no so na Mami say wono asam no ka bia na woto bo bapa abran pa me de case ni enka bi enti ehwa na wo na penya na won fra na me se fra na penya no na kwa wode ye ko ye na che so won na de aduro no ko si afue ngo enti fra na mo yie mfiri sa anso hwenum na me ne mama say me ba beda amanem obi a me obi de ade ma kosi mafue mo nsa na mo ansa no mo sa akekere bone de aso aye wasian na penya na ye ni number aferi ekoduru ho na obi omuni ni number no ni kunu sian ne na penya number wose mi de nyame asepa mo frɛ no wose ai maame no oba me ne kon mi bonu dua mi yese nti aduro na ache no ha ni bo ha dua na penya no obaye aduro si afue mu wo so aye de ko ye no ono so abo ha dua abo mi nua yi so aye ne dai se wone na kon na wo mu wiya na ntoma minua na oji ni nko no se wiya na ntoma e di akra asem enti ntoma wiya na mo no minua na ko na me gina phone no so minua na afra me phone na me nso mi ti asem ni ante eye baby o apum so kwasa ne kura ne sen ne kura ansa madawroma ye ntimi ne ntwe manson enti yesra no a wo mo a na baby a wode wo de aduro kosi afuem ho no me woji bi se be wo mo anu ma konfo no so de aduro kosi afu wo ho evidence dia wo na fe ye be de ni ye nti se wo ye ade ni yo sa so aye de ko wa frɛ wo hu se wo adwuma wo ho ani a baba me no wode na dwen ene wo hu se wo ye mekɔ medi akire de di kan obi a meye bibia wo afuom na wo se obi se wo hu se bibi wo afuom ena ase konfo ye wadanfo wakoka kire no o se koyi musuo wo bra wo nye wo bia bone wo ye Roma Catholic ni wadi akire abehihye moku abene nam kumase se musuo abetuto fosu sikatembra so ahyehye ayi musuo no ante wo de wasaka kire wo se so a woni amafa kokuro bi so koton wa mohu wadi sasem na chi waba wo ba ya afedi wo se kwatebubu maame bibia ni wa maame no wode ayew eyomadwen ene wodi di agro ene wo play with my mind mini asem bi ekobusa no because wo so wode ade bi ekotu afu etimi nkobusa de sesei ante woni hu adanse die bia se bia wo se obi hu se odi bibi koso etimi mi kobusa ne se de e bia wo bu age usika oka so be bibia mo etimi anya no wabu age usika enu de ye frɛ na ase wo susu se etimi mi nkofrɛ nkobusa no ma medrofo owo me sa asem bisa we de ka se mebusa na me boa wai is a champ problem ya soma romani menyankopon enye wakochem wai na bompa ye ne kura babu na munya anante na mu bewu wa da ayi asoye so e de enko so for me dance so for me na so me ye die ese maso me ho na me de me ho akoto konfo na ya da no de o madwen e no de dia sister wo ye lucky kombati bibia guso abo akasa te se de odura chi wampa ni a recordo abekasa wo ye bayifuo wo ye lucky papa
Someone sank over so yes so. Come out the better so. Just say, Mammy Penny ya would was here. Now what Tony and Nema. Wo call Echima. Nipana you are down for what one watch yan. Wo Musa was an abo money. Not just all GDB a wonimu. And come for and no answer what's happening about as such won't be. Yes, one who say, will you so I obey ye? And no such a share, baby, ya, Muko ye, and I say, wouldn't you call ye? I want one can and see. And Yamana or the coins of mammy was saying, a quad gin in new a fire, as Sandy Chronocross I to send into my eye. And you know, what you say, what much shall say? Maybe you told the other say, what much shall say, one person would get a sum and mount warm. And in the ambassador Chan say, as some will say, dear, we need a dear beer, we did just say, we will say one more a call, what form on the other was shown. What do you want to and I would take evidence no one more, you can't say any ye. A dear son of Woodya, a dear cheap conform. Bibi any one more. And to know, send a lot of my maker, a dear no sick up in a walk with Dimudia, and uncle. And that's why I would buy a damn Sabianca would tell Promo and Uncle because when dear to me, no, Mimi who can be a ya, so of my many year bit me, a faso, I can be a more more. And to any days of my man, I'm to be similar. Yeah, Manimetra. What's your own time? Hey, Mama, my pastor, Mamma. Mamma, no, a catcher been say, a Juma bar or my famine can on famine, maybe a cover Naminyale. Chronoson, Naminyale, my baby. Message me could do Chronosono, or more farming, Toma. Mamma, no, if you don't cosy, mamma, if come for buying if you don't cosy. When the farm to man. Men who be fear her and to money, men who be perfect. I feel so, mamma, no, a catch them say, me won't queen a man farmer and thread, and I'm quay, Nanin Queen or for buying a cosy, the cosy, and I'm yin corner man is thread. Mamma, Jimmy, corner shrine. If you want Miss Ram Queen, I'm in one more day, age and a moja. Mensra. Mimi yadi pak. But what's them? Yenny, one now would be trying to say, oh, you're Yaliano, Nadin son, Mamma, her, any, on her. And son, go me hunina, dear no, we are. Who could now or just riding to the video? A free corner, Mr. M. Queen, not who did it in a winter. Tennessee, you're talking and that's off. Tennessee, Master, would they buy, winning us will be at me, the father. When you pan, what's who go through be a young two? Well, who can find to man? And you catch any same amena, then to Fanadia man. Yes, will be at almost one cheer. Only evidence be a man on this magic. I'm going to hit me. I'm going to say, Moko, my friend dance. I'm for me. My friend will drink in the room and my boca. I dear some at my friend dance a boca. Mammy who said, Sabi, my dream more. And we asked what the magic baby, a bit yago. Not what I don't know what did you move can do. I said, you, because I saw more can. You want someone actually winning me. Mr. Jabby, Man, I saw it now, your corner. Because I saw my walk. Obia found Toma. Only evidence be a chest any passion and wafa and was one farmer. I don't hear any friend at Yama. No one who pack on me and say, me madden me, they were forward. Hey, I didn't know. Cassay, Ma, so any day call na Akadiaka. Dodo na no ya na sorry na yes kwasiada wan kwa sorry bebusa say no wan kwa sorry e dia nim gwase e ba nti enyina ye ko na emom ya na ye nan ne tasisi baabi pa because wonan si baabi a enka ukohunu obi na o ka asem wan ke nto otrim sa wonan si baabi ena nkomo amamefo yi di meti akira mehwe me hu ne say enkomo no kroma di ajabi oh tesi omo ka say omo play victim o but eniama omo ye ne kwankro omo fa so ne maame kro ni hia ye ekwa akwantuo mu ne ayi no
ensem bebre wo ho a wonum de bia ye den asie asem na omo kan na yenhwe o omo ni evidence ana se nyina so wo nsem omo kan mu ba kokora won asem bia wo kan wo se wonya nyina so ewom mu ni nyina so wo asem a mo ye den mo kan no eho enti sensi ai no ya maami di animu na ofre na wo ka sei onya bibia anka enti no next time we mo fanya adesua next time na me hu ne say eniema na mokọ ye ndodo na adi mutiri mu dem mo adwene agibia shem enti no bibi chia say ya munim say ye say bibi chia say ya munim say ye say wo hu ne sa ho yo ene edi ebe enti ena bia na akwahwehwe say dia akwahwehwe ene ya duru so a ye di hu nkomo yi so wo enti no my lady my lady yan kan kran krofo bi say a chinchina no yesu so ano ekuro hi kuro ni ade amama hunu ni ama no Mami bi wo kro from won adwene anipa adwene de na nwiase anu bi na meka yi o na mami ni timi frɔ wo se yo adwuma bi da ha wotimi de nipa kɔ na nipa no kra afi omo mma bi wo omo ti na ye na omo te a omo se kasa no wo betimi akɔ wo mma hwan na nim sesei won enti no nipa bi ama na nin na ho na ye nyai se ye sɔre ya na ya ma emusu ne ya duru ba bi no ɛho resource no ya na enye papa Sebi onim se nka oba friend busan se ne yale ne sasa ananya sa jiu sofudi je wa sore na wo ko mami oye muso oye de wo ye konfo eji wonu do please wo no betimi aka kire wa wo behu se wo ye bibi ama wo no eno no sa de no ma mko ye wo de che mu wanye ohwe eji woni pa no kura wanye ohwe eji de ne ye nkoye no eye ne bia wo fa kwa aboni bi so agi usika edi ane ye ko ka kire ni so ntua usika ma eji kai se no na nti o ma mko na nti na bo ompata mana edi how ewe wu ni se waton ama honhom media mi hu mi ni ani ti se wo hu ni sadia ene efre no na fa na fa ko na neso ma kwan we ena me say mi ni ani a mehu se waton etimi fa sa asem no enkoto ne so ante se mi ni ani wo so se wo hu se waton de a ene ya kwan kire betimi de abo am se fa ne ko na neso ma kwan he ho wai no mo frɛ no e wo de oduru dia o mehu what you entran kasante utumi abonko wai efie ena maame no sa pa me nua ya chose maame nko saman na yamla ni yankama sumbie nye de emra na wona na akire ya kwante na akọ wo asam ne fa wo ho no ba wo ti akonwam edi ntopo fada de fa se ukom se wo de on pese obetena hakasa wo nua na emekasa ma na ye magic fo ana wo suman kwa ahini fie bla na chiame na number o me ho esi so na musumo ani padwen me kwa ma kwa to chiame no na me je ne number ne kasa e se kwan se na obi di me afa so na me be saman ama ene waka kire me se woni fie enti chine do memla ti me frɛ me nua bo na mane na maame no so sa frɛ me nua se
ye ko ha de chi ye na mka kire maame se sa na wo ka de me ko sama wosuma kwa anyi fi na no no mu hwehwe mu a ebehunu no kuro mu sa da so mu na de ade no ko si e enti mi timi me trango busa ni sa me me pia konfo mi chi ye na me ko suma kwa ahene e chia me ho ti me kwa ma nkoto no e na me je ne number na me flare no ti me ne kasa afon so no wa kire me complain sika metua enti o kire me say duada na me de menya no enti kwasi ada na nwumle na me nu ye frɛ me say konfo na frɛ ne say opaya cha ma me fa sam ne nkɔ ba bia na yemla na yenkama sum bia nye de emla na makoka na wono e na ama ne nyina ba na wo hokore ye ho ma ye ho ntoye aha na mko ye enti wo ka sa kire ye na ye kɔ hɔ no afede ye kɔ hɔ no mu a media wasa yi mafrim sa me kora de won kire ma kwante na me nuan ena one ne wasam na me frɛ konfo kro no me woni me na nia mo ko manto mo ye woni me nia so na na sɛ de abram pa na ye nanim ti wo de hwɛ nipa no kra ati na one ne wasam na media frɛ konfo kro woni me nia so akwajuju ma bia we ye issue amudi be dwa nipa so nipa no wako say wasi no tia me number nyina wo me ho ya me ko ho se me ko sama na ma me ne sa pa achew sa me nko sama on ne pa achew se obe kokoro ye ho am ye ho atoye nti ma me e de no de ye mu a wo kokoro mu ho sa e na me ka se adwa so na o ma ye ko ne na me ne firi ho na ye nya ho to biem ene akwankyere na o mama me ne be ya ma me nua ne firi ho me no sa asem we no de ntia me pesa me so me ni akonfo sai unsem we no eye mo no makom ba bi e na mo susu se bibi eye sumankwa ahia asem mama ne de wo kana ne ye nya ne frɛ na sachi me ne number o me ho na me fa because any pano de ade akọ se wo se wo be horo ho na makọ na ntentam anya wa na esem sa de ko ya o sa ka kire me se me kura de woni me ni asem na me nua na wa kire na kwankyere nti me kɔ ba bi frɛ na o ma na me nua na kɔ ba bi a o frɛ na o ba fi so ɔno na o kire na kwankyere na na wa jama ho so so nua na wa jama ho senti na me man kasa na mete but o nkasa no nua yi ka ba ko na wa to ba ko ama no eti asasem no ni mu te na se ma akwa na de woni mu be chiri mama sa efiri ho no menya ahoto onfa ante fane ko suman kwa he ho wo frɛ wo so wo pache wa entie because na wo tenka no oni paduam na de kode a wo hwehwɛ no eduru ho a na nanu manimu abechiri mu ti awa abram pabrem medase maledi medase pi nyame oisha maledi asem wo nyina ne se brebi meka no ase se kristofo no dodo na etimi kwa abosomfie esa akopemwa efiri ho enti nkeduru ba bi a se nipa no wuni se ananka wayi na firi aso ne dimu emse ye ma mi enu o ma dwene no emu ye ha wo pomfo na ni mo hu se obetimi adada wo mu ade ade afiri wo mu nsem eno ana ode biti wo mu emse metimi ba bi ene nanti metimi ba bi ana wo twam na wo be kire ne ma yesi asi wafuom ana no na kwakọ hwe ma hu se ene ye unua bi ana abusua bi obi na ye wo na di musuo ana eba wo ne wo ma no masefo so wan hwe ye yokra ma so so be kwa asori a na wakọ wo be kọ bosom so anu akọ ese maami so mu kohia o mu kwanhia wu a ko mu ana akọ kohia san kwanhia wu ese sie ya ye kasa yi maami anu odi ka kasa wo se wo ye ma sase kan de mu a etwitwa maami ni se po agu no wama cheso so ye no hu hwia enye yie eti konfo no na ye sa ne ma we nyina konfo no tini ba bi ana mu amakọ na malady konfo woni adura enkonko ye se wo aduro maami eka kire ye se wo se de o ba ne de wa be kura sen wo ne betimi ahwe sa ya de o ya mam ana de na firi ho e de amam sabri wonu mum na akofa o hawo e de ababa betum so eti ne ye tu nipa bi fo e fa ye maami mienu de ho se wo so kwa asori ye ana wo kobosom so akoni ye na wo ti aso dem na afi na ba ko esi abosomfie de malady ende bon san kro na ofiri so ye ono obaye mi ho aye oye maami sei ni yemu ehyeshi ni nyina ne se wakobosom so amabosom na mana ba ya akwankyere eti eno ana akofa yade abre no no to na ade no na yade bi ani ni so ana yade bi aha no sesi ai maami ba ko iso ka won se po agu no maami ni di ni ku srai ana ama sesi ai ono so epo abegu na ize atototo no enti e be sire tiefo nyina se wo si wo be kwa so akoni yie na nyankopon hwe won fa nhira
o ko bosu so ko na ko di dwuma ho na ma lady asemu be bi o se ko twa nyina ye na asoma kwa yin tia oba yo na mani abrampa we mu mejeje no kora tia wa so ko suma kwa yin we nyina mbiem wo ho we nyina mbiem wo me wani ami ko hu se wa bibia ma me na se wo de be da me mo ko wura mo dem ma so ye so na me ka ho enti ma lady ma mi papa na hu ma mi na hu so ma dwene mo o mre obetimi ade ade afiro mo nsem se o mu o sika pa ma lady ko bedi di o mo papa no bi ni ho eno kra no 30 million anu waje afiro mo a se ye de ya kwante de ye we eti next time omumo moni na ho na se bibi na ha wo mu a mo hu anomo a o metu osu ko roman kakis wo roman fada wo waje ni nyina ho akwa ko wura busum dem ama ne yakotwa mo jane ne magu anim ama okofa yade de aba ehweze ye mom an ye sa yade enti akwanya ni nyina nko wie wo na asuma nkwa anyi ne efie Nicholas Asante to de bia wonsem aya wo keka na ya wo so check wonsem e de asem na ya na wo keka ne sa no adan ha na yetini ye ni madwuma aye ya na enipa no baaye no obi ni masem kra wo de nam ana me kra me ni abram pa ko sa asem wo baaye no na esen ko mutie no mo direct ni so nko nsuban kwa anyi ho e to de bia ya wonsem bia wo keka na ya na ano o hyedodo e de yanko ana yeti ana ye nkwala ana ye ni mu de ye ya na madam eti say maane so ebusuafo no ya maami di na sembe dai se owura no preference say big say akote ntasu agu ni banum na ye adwen say ne ye ni be hia enti ye pachew ene akoda na ba oye maina enti ya mesro katakra nanim na ye musa no de course potin na fe ye mfre brano na so obegigi ne ho achinya efiri kina akọ yamani hunu baabi emra ewo so obetumi agi obi ba ati ntasu agu nanum sa wo ma ne yade so wo ma ne de na wagina watutu ayampia makra ne transe na kata nani ma me wai pachew junior be transe ya kata nani mu wai me pachew no sha ya kata wani mu wai asem na wo kan so se wo boa kata ya kata nani sra wo sresre ya wai aha ete say amrado no so me ho ye papa adano no a mo pon ya na no ma me ko no de ni sie pato zatam na me na yem ya aha na ka ke bi na ye drufi ana papa bi ni ye friend big sis oya so ano ohun ana o shanko na wuni mu nkom hye ye ka so bi hye nkom aze kyesen wunim okay ka say wadwana na yem ya aka kreb ni edrufi papa no ohun ana o shanko no ka say mani asoja nti mi nyina me sofu ohun wo no eno se wani ayedai asoja nti aka say mi nyina me sofu ana me ma mi gina na toilet akam na onka akola de oni ane nkana sabawura tina o ma me de okọ toilet pacho kasa junior pacho na toilet akam ana ni ekon na aka krebi ni edrufie ana papa ni echi mi gina o ana stiwa na ma mi gina o osimi ma mi nko stiwa no gina ana ma mi ko ana mi hwese se ma mi ko na mi gina na ada na wo no wan sole eni o ma mi echi anko stiwa na mi gina ki ana so ma beti papa no ana oso ma panta no tinto so gu menu papa ni you say jan ya fa to me so no so anti say o mi a wa panta say en o tinta so tu anu na so me tinta so no na o yendai mi pigu en o ka say ana ka so one man kan chiro bia satam so e ba fie ni e huluka nti e huluka wie na adasa ana mi ba dem na mi ka chire man piwak betra say IBJ Kevin mon frère big say was a hana maye akola ya sema woka enya tro da no kra tro do mami yonkomla medase yo yematiefo nyina aha emo bibia akwa aba
de ba Sompa Nkomo so ene ukuada eda fofra Nyankopon wode adom me no mienu onse ukuada ne ekọ na esa beto yesi na kyese ye di afe onyame one ye di ne yie esanse ene sede ewiem esitie no ene sede niema enam wiem no enye bete na so na watchene kwa prose na ebetu asundwuma na kyese onyame one ye di ne yie enti na piwak natural ai di 3p garlic mixture abadwa so no ye ba ne yebusa wo se ompo no emu te sen megiri sa waje misu ofie se Nyankopon adom ho ye papa ene nkomo ameni wu edi every piwak natural I did 3p garlic mixture abadwa so no ene ye hwe poor blood circulation na kyese emoja endi ni pedua ni mo afru sane yie eno ntimi srew tenase na etie me eye simedupe ena me ne wo ebo enkomo yi timesrew se unyi wa fidie no emfiri ha gie number na efre doctor ebia me ka say last week ye buy na person ne edi nkomo pa enso entimi amfa number no wo hwe Sompa TV a ene go screen ni so no fa ne frey je ebia wo hwe online ana say wo tie wo radio so a number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se adro no eye 3p garlic mixture si ye ka se poor blood circulation anase emoja endi ni pedua ni mo fru sane yi a ede ne epese e kire de epese e kire nyina ne se onyankropo twa di ampon bo nipa dasane bia no akoma edi se engine ewo ni pedua ni mo enti se ka bia ewo engine no saa na ni pedua no so etie ena ka bia nso ewo wires awodo a si ebu petrol edi gu ka ni mu a na eko engine ni mu a eni kwan se preko penu a ubu ya na akogu engine da bi efa baabi direct ahoma bi mu drum baabi mu na akogum na afa ebi wrewra baabi ya se na be ya car ne betumi move kama na aye adwuma ewo se eye sans na nipadua no etie engine da ye mu no ene yakoma enti Nyankopon ye ne se akoma no ene pompi moja a ye de ye moja no car de ye petrol diesel ye de ye moja akoma ne be pompi moja no efa dro ben ahodo bebre mu ye vessels no wura mu ana achama ni pedua ni nyina enti da bia da no akoma ne pompi be 2000 gallons of blood on say hu pa na de mani pedua no nipa bia nso no wanya nipa wo moja ewo ni pedua ni na nya 5.6 liters e wo say ye adwuma na akoma ne pompi moja no a ekọ na aba ekọ na aba ekọ na aba e ma oxygen na akọ na no so akọfa ne ma hodo a ebeboa ma nipadua na tumpon na no so diaba enti ase de wuhu mframa kọ beebi no ekọ na aba wato ade abodan no aha edi akọne aba saa na wose akoma ne pompi moja no a eye e supply nutrient ene ahodene e de manipadua no enti na wani timi hu ade yie enti na wutimi pagya wonsa kosoro enti na wutimi kotosore enti na wutimi da ho abra wonte se oba bi ye oya enti na wutimi tenase abra wonte se osisi ye oya ane esanse moja ne di afru sane enti eyi saa ne mani nyina afri honom na aboa ama watimi akeka ho se enipa se moja ni nwa afru sane a enka wuntimi keka ho enti wodi ehwe won se enipa oshoto moja na waye hoya na waye memremre ontimi ntenase okase won tenase enye yie okase wonyina ho enye na waye bogo ai Nyankopon ni hu eti moja na ekoba no ema wo ye strong ema wo nya fita ema wo nya hoya eti ukanetete no yetimi fie wani ases ama asade moja aso ate no Nyankopon matetifo ni nimdie papa ampa obekom na sese wani moja ene ekontom ne kwan susade bepu ama otiate ubedi nso na ubedi awie nso no ebeboa enne saa daaje ni ho ahomachi ko na wona wosene no enti na piwak natural ye di 3p garlic mixture aba sanunum bi kane tete ne mani nyina na ye di bia wura mu a wo nom a ebebo ma moja di afru sane yie edi sene moja ni umafru sane yie a ede ne kofa ba ye number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kai say drum na oka ho asem eye 3p garlic mixture ebede na moja ni umafru sane yie ebra Nyankopon ahyese saa na enko akomayare so wa akomayade a emoja ni umafru sane yie de ntini se akoma na eye adwuma no
ɛna ɔwɔ problem enti bɛde watumi apɔmpi mogya ne yie amatumi adi afurusane wɔ nipadua no enti akomayadeɛ na ɛta akɔfa saa adeɛ ne paa de ba enti na wohia 3p garlic mixture sɛ ɛbɛboa wo ama saa yareɛ no fo makoma yɛ meya ne adeade no wo unhu no bi esan sɛ emogya bɛdi wo mafurusane yie wontini mu bɛda hɔ enti ni akomayadeɛ to nkwanta wapae na akoma no nya kwan ayɛ adwuma a ɛwɔ sɛ ɛyɛ afei wo bi a ondidi yie poor eating habit mesrɛw ɛnyɛ adidie ɛne adidie ɛnyɛ sɛ wodidi sɔkye ɛnam nkosua yɛakye ahodoɔ ɛne ɛkyerɛ sɛ miriki wo ba no watu agu tea mu no mu a wodo nsa si mu a gyesi de caterpillar na bɛtwe wo nsa no ɛno nkyerɛ sɛ wodidi o ai ebi a wodidi sɔkye so betumi de yadeɛ kora brew medɔfo didi yie wo ahu sɛ aduane a wodi ɛnkɔfa ha obi amrɛw taa no mo nkwan enkwan a yɛyɛ ne natural na spices nnɔɔso wom ɛbɛboa wo paa tosi kakra nyadoa kakra mako kakra akakaduro kakra jene kakra waayɛ na num wɔ fie wonum wie tim sɛ yes emfifire nketenkete bi ahyɛ ase ɛtew ɛbɛboa wo paa taa no mo nkwan esan sɛ enkwan ɛboa nipadua no medɔfo ɛdidie ne nkɔ yi a ɛmanipadua ne brɛ enti hwodidie yi anadwodidie nso na eku yɛ nɛ ɛnam bebree menka asa nwenam nanso hwɛ brɛ a wode we saa nam no saa mna me ne okasa na wusi nam kɛntɛn ma ho na wo wi a ɛyɛ because wo nwie mfa ntena fa ko bɛ nante na emom anadwotum na o we nam de emmoa wo entimi nnane eba side sradeɛ ebɛhyɛ nipadua no so ma emma mogya ntimi ndi umafurusane yie etimi srɛ wo hwodidie yie didi ntem nanom 3p garlic mixture ka ho ɛbɛboa wo paa obi nso yɛ kɛse amana boroso onye exercise onsanso ntua nano eba saa emmoa wo kɛse na wayɛ na yɛsradeɛ nko a wo wonsa ntua wano na wonsa nyɛ exercise ya wobɛnom 3p garlic mixture ɛnyɛ adwuma enti tua wano didi ntem ye exercise ɛbɛboa ma 3p garlic mixture ɛbɛyɛ adwuma yie ama bɛdi ho adanseɛ ɛbɛtwe ɛma wo ma yɛ ketekete o sradeɛ ne bɛnane ama bo sɛ umu ayɛ den umu amia na ne manyina akɔyɛ di ama wo obi ntumi nante emfiri sompa station ha sɛ bi kra wɔ kwɛ timatim junction wontimi cause onante kwa ha ne ha na wabre emoja ni umafurusane eya ata nante ebeboa pa ama moja di umafurusane 3p garlic mixture ho nkomo na awie me ne wo bɔ no frɛ ya ni ani nkomo wate emfo apomden ho ya number no eye 0248 928824 adie nsa ama moja ni umafurusane yie eye fa akotena tena fa akotche onsori ada sorry tenten wonam kakra wompom kakra ebeboa esa nne de ananse ache menan etitriti asa mensa etitriti asa mesisi agene asa mekon agene asa meto ase tweme onye exercise o sa pefa akotena emmoa eya sorry tenten wompom kakra tenten wonam kakra ebeboa pa amane ma akoye di amount sa ne ma nyina ka ho ena emma moja endi emu afrusane apiwak natural ye bo ho dawro edi akyerɛw afese bio obi a wonom nsa bebrebe yense obi adwuma but wiase wo hwɛ na de wo ye no ede wo ha bebre wa tete so ana obetumi nso a na ka wagyae ebeboa wo pa ebede no hu sɛ wo hoi emoja ni wafrusane yi ede bre eto so fatigue wo ye bibi kakra bia na wa bre na so wa memre emoja ni wafrusane yi a etimi ye wo sa okwa kete so wuntimi nna ai ena krokro beche wo sa anya se kom na di wo wuntimi nna ena ne ma ekyerɛ wo sɛ emoja ni umafurusane yi afei sɛ emoja ni umafurusane yi a eni tipaye ene nsubirie ne nam wani so tumi twa oprekopɛ wanso ade mu a na wo teato ɛhɔ ne wani so yɛ otum prekopɛ wanpɛ baabi antena na wo yɛ atwa ahwe wotitimi pai wa wotifa ebi wo so gyina watikɔ ebi wo so omuma yi so na edwa wo sɛ ga obi kasa wonte ɛkyɛ sɛ emoja ni umafurusane yi entri ne mu asisi pe 3p garlic mixture na enonom ebejai pressure so timi kofa saa de ne ba so bi benya pressure emoja endi umafurusane yi entia ene di paye ne brewo no na woni so briw se moja ni umafurusane yi a ewo na ho twetwen na ho yo basa na se wuntiri mo twetwen asache se yenhwie nso okura nwu so etimi ye osa emoja ni umafurusane yi a etima wonsa emoamoa na wonsa ma nwunwunwu na wonemu nwunwunwu se wo tachi wo bi skin wo so obi mu a so o feel se wonsa ne mu ye warm
enye hot to e wo say ye warm de e che say emoja edi umafuru sane yie obi na mutimi nwunwunwu e che wo say moja no endi umafuru sane yie e ho na wo na ase ataatai wo do nsa mia na atom e che wo say moja ni umafuru sane yie e ho na wo to ase twon muscle pull chill rough ade na be che wo na ntu denden no e che wo say emoja no enkoyie e ho no mo na wakoma bi wo say kim e che wo say akoma na bre because emoja no e pompia enko ekopem na asan e de akoma yare e na ebebrew e ho na se de wo ho me atua by force no o mi ensiso enye asma enye ewa emoja di umafuru sane yie so a etimi ye osa medofo se ye kase ye ka akire mu de akire wo a ebeje wonsem enti ne ye se frɛ yen piwak natural I did 3p garlic mixture abedwa so ye bebie ni emani so akire wo ye enye aduro ne tonko na ehia ani o se wapom den besi pi esita frɛ ni nkomo wate ne ye beboa o kuma se Ghana ha ba bia Bowura pharmacy shop Bowura Herbal Center bi eto bibiduro wo so pe 3p garlic mixture obeyi bi ediamao number no eye 0248 Francis Sia 928824 0248 928824 kuma se Bowura Kolenak Herbal Dani Herbal Kriske Herbal obenya 3p garlic mixture Hofonko Abet Sam Takradi eye AA Mensa Koforidia eye Gapson Pharmacy Mumuni Away Enterprise ewa wa yene katidra ne dinhwe ni mu wo fa kwadwo Herbal temale bebe electromat no na benya biato Charles Herbal ewo UDS campus wa kwa say Uncle Charles me pe 3p garlic mixture obeyi bi dia maw okon kran so a Kings Walk go Sam na Angel Herbal Accra okanshin so benya bi ato ewo honom Little George Health Alert Clinic Ekus Pharmacy wodi e kire se Ghana ha baabi a eton bibidro bia se de wo hwe ne wo Sompa TV fefefe no 3p se ya na tie o ye polish no ene ye fa bibia anto so ma ne nyefe edro na se ya na tie etimi so okoto na enti se ya enye 3p hye no nso box no hono baabi a 3p garlic mixture aguo no wode won safa so a eye wewere broni beka se eye rough enye smooth esrew ni tini ye kokko echipa tu betim dia show bag mu akoba bia enhwie ngu ense wo niemem na emomade wo se wo hye ne nso ne se 3p garlic mixture edro no ewo toam eye botoro ane eye botoro ehwe hwa a ebo etimi sre wo to a na wo somu yie ebasa ebeboa wo pa ehwe hwa a untimi mfanya hwe biem somu yie fesi baabi yie na wonno mu a edro we na ene ya samra me kasai so Bowura pharmacy shop eni baabi eto bibidro bia na okoto bia wo de ho na abie so se wadidi nko ade a nanum bi obon se within few minutes kase adro pa P3P no na ebeboa number no 0248 928824 0248 928824 medofo Francis Sia ne enu ni nkomo doctor beboa amopom den no akoyie nyankopon ya adom a 3p garlic mixture that's ne enu bedi ahia ya da se Kevin mo frɛ papa no maye big sis yo se big say no mo frɛ no maye se obi nam wa ye tumi chi obi ba akra no oh how many years mo man interest sister ma ba interest ne nkata nanim obi ba kola ba mu wa aketoa ya akova nanim ma me o oh how many years 10 years 10 obi ba kola 10 years no wotumi e so na pantan etintasu ogu nanum e wo Ghana ha no abeka se na ekuada wumpu e ya wo krada wumpie ntu hyedema ye bechiw o kira ye be sister o kira momra ne kwa kesi enko kye no adekudi a wo de agu akra ne mu no wo me kire so wo yale en wo de chicha ye nyina amfa ne ko hospital ni e de tuamu e de asem hu no junior adana wo ko fie no wan kan kire wo ma me na ma de science ajo ne ye free wa e de na hye wanum ni free wanum pajo ye free wa kan ne ban no wolo ne kan no o se mo romano o si ya wolo mano ana ya wolo we na de asa ana me ko dem na me ka kire mama
se wo obi ba nani asoja na kra ne hyebre na apesa wo se na se de Mr. Champo de brem e be kwa ko wie police station so for me dance so for me oh say akodai that's what bibia wo hwe akodai ya sabi na wo so ne nyina so ne bibia na in fact why bank sister ni 3 years the man me nyina wo mo enwofe na sabi wo hye obi ba na se no wo yofe mpo na bia enka wo kamfo en enka no ano no na emum no obi otemantem obi anim se wo ye hatu na ni ye bi so akoji bibi na bia ode ye sane man na ya se wo ye prophet so ende be ya a wo hye nkom no ne ade a se nya akra wo se anya ne classmate woti ma gye akode ye gina wono ne maami eka maami bama na the fact is say o so na pantan so of maami a otugu mu che say o sheda say ode ade no ebegu akwa nanum eso say ka akoni jam pu na ka otu ogu so a enti no wo adwiri bi a wode ye saade no na saadwene no na emida wo say ye nchi no na ye misa na ye hu ade kodi a say ade bi so na odi ma akoda no because e kwame so na yo hu say akoda na ni asoja brono be so bronco mu ya say friend no big 6 and a big say big say about ten wo mu hwamuma eye pa hello afternoon big say it say ma oba bo na e me ho ye na ka se bla de no wa ma abetikamu wo ba na badale ya ka se bla na kola na wo se watin tashuagu na num no big say okay me say ya ka se ne bra so mpa de na wa ma yi badale IBJ you need to big say asamna ya kan wo hwa ye wo TV so se wa me ye hu ade kudie ntia wo tintashuo egu opipa no mu ye be chew it's a promise ye be chew atum opipa 10 years na wa kwan ahoro edi agu na num no ya le kro na wo a wo cheche no wo be ba be ya no Mr. Champa de twaso na ekwan be nso na obetimi ahwe obi ba anim na waka se nani asoko na dache obey prophet sabi owu ya wan tumi be ne kura no ene tumi ko na ya odi hu Sunday na ya obeso oduma ko da we ne dache ko kama obeso se we se senka akone hu nyansa anka nche ma me enna nka sofma mo fam wani mo o no mo na ka bia ka ya de bia bo no wo hu eche bedu na ne me nyina sai ene sofma me wo pompo wo bebe wo mo ese e chi no ema ne chire senti na de kodie na wo de ama akwara nso no obehi afiri so anyasa wonya no tototo me da se asem we se bi grandpenny dem da se na obi pa na mo ho what confirm antra se ukom enya wo na wo ye sofo se wo maame ye sofo no di uba kroti no wo maame kro no wa odew enam tetente so konkwan ahoro egu krofo manum mi to nya me ka papa kwabra kwuda se big say baby a wo bia kuro bi twaso enna na ne enu kasa na ne aye prepare ni tiro wo kasa obi shiro wa ma ga nam na wo mo enkola no to mo right enu ti ne wo child right ya wo gender minister e wo mani mu no ye nyina ya boa ama tentrene eni periperi yo aye juma because nyo bia no benya lawyer sika etu se wo ma mi yedifo eti ama mantre eti ama power ya ma post nante tintasio egu nkrofo manu ma papa dia papa so no wo be che ho gina na nka kire wo se wa ma ya semu ma unse Ghana ha ye nyina hye ntare so nye nyina na se bi adwene ye adwuma ebi ne papa ya de a woyi enu a yetimi anya botre ene wakasa ye hwese nka wo de adwene ne be ye adwuma na nka se sa mame ye wie ya kwa formal complain baby abampa me serew se nya me hye wo bensi class form chiram madam to ya no fuweka show na ye nyiska but o tu ni card ye twan fuweka no ne wonko na mko ye case ni a cheno na adekudie ntia wo tintasogu wo bananum no chirem. Oh, the fact to say Abranti entimi amafie ha
eno kura di adanse ye say e ya mpase ade no oye ede ebe na beba wo so a ede ebe ni nko ede ebe ade nko na dua wo ma me ye sofu nti e so tete tesogu wa de license na egu ni ko mu no enti wo hia wo na na ese gwa hunu ade e wo hu nyina wo na ade ode aya akura eye me de sa akura no timi bo ma me amane we nkwama abatan no bia wonom ne wo man tem no ne amankoyi akura bi wo hokro hu ne maame na osuro no because of senia ne maame esini ne afa wa wo baka ma na akura de bedane ade so a bo eti wantimi anka akura iti wa na nka wa hya ase ye niam bi wa hya ase ye bodam ne ehunu ba bi efiri na nso efiri big say wanu big say ne ba yare asem no dibone asem na dibone na big say se wutie ye o so wo hwe ye o ade a wo ye ne nyame anim ne wa anya ade me enka no kran fa nkyerɛw na bibi na ha wa mesra big say busuafo se mo hwe ya mo mpe ba bi fa mo de hye yi emfa because ade na wa ye no wo hwe ho a ento aso wo pipa ento aso no akwa awro kwa samedi tu anum oh and hepatitis ni ade a be why ode hye no no ani ma me kwa be ti atintaswa gunanum yo me awokra de me kafra ma mo de ma me fancy na big fancy to aso big say on say chie na wo se ye che no because yes I want dia wa ye e ye nkwase asem we di be mu na nke wo se wa ba me ade ba ko a on say no e de respect ma no e bia na nya no kure enti ya hwe animu a ma se na ukua da tumpie wumpie na wuni say wuni se emra ne akwankyere ne nasefo se oye sofo yi wode ye adwuma edi ebenti e na asem aba ya fra wa wantimi anante amba na se eyampa se akora na asem a wo ka na ye no kure enti big say ba bia wo bia ye che watom enti boabo nso mrikam wo so mrikam na Ghana social media ne ade ye bechew wo ekofo we ye wakotra wode man tra se ni kobo yese obedan ho sofo amen krofoma abo nipa egu ne na asenya agro na Ghana ankasa se ye pe bibia hu e na se yate ahoma ne ne number bia obia ne afa ne sosofo ne yete ne na ase ne ye pe nwosra big say asore manyina nkra we munso mfa mam papa big say se bone a wadi no aban ensa beka no no nso wahunu kwan a wode ne nipadua na ankasa so ebefa so asofo ABA Herbal Center. Doctor, we are for 3 days. So say a DBA ye wani. Obe wire free home. Na fe sa bu mu ni brebo mu hawo. Obe show mani ni. O kwada so dwena se. Obe market no a 0541565199. Kanjen. Aye su krojen. O say fire DBA di nsuo aye nsuo ye. Ya obrema UGC. Safoni Road about Rutu Kwata. 0241449191 Kojak Farmer Pro Code Afiafie tipaye wuni musonsuo kwa keteso awona waya posia odi jabidie eniyema nyina afri ho 0531069945 E-Health Medical Solutions or Herbal detergent. Do you be see uniyema? Do you be ronsa? Do you be urofom? O ke kawa fe bigu nsuom dware. Patron kwadare fe di bottle. Gate Dubai Gate 11. May come near the Palace. 0245155966. Joyken Roofing Company Limited. Me patron be IBR. Self lock. Standard sheet. Euro tiles. Any home pempra wa die. Ede amount ya otachi my hands brigade Kumasi Sokoba mpa me any police station dey anhwe 0540125816 Women of Faith ya me pa chochama me Women of Faith Oheneni Adazoa Ministries in conjunction with Women of Faith ya de da ko dwumadi a ye twen wonyame animu eni to asem ro ifri John wetreba akunchemu aduanan ensia osena Natania ka say so bibi perfect we free Nazareth aba ose awade bra momra na momehye me patro adom to for yadomba fosti minister Audrey Japan IBJ akasa for apostle general Moiso say and afa prophet pa any mama catechist vida ofosu etebri shane so sedwumadie sister na chance spices wono no wafa ho kane na etu the spices be aduane a yes sister na chance spices was it the peche sada no sister baba be stand e wo dwumadie no ase eti sister product ni nyina wo pebia wo benya
benya bi so atso me pacho abi shop apemprande fie ne dodi gu kom dodi hye waso dodi gu nsa dodi to nine sika bi ekura wo no silver ne gold wo benya bi ya wa Astam Room adehye market echi 0598585219 me dem afisa wani amawo a time da so ogini hudi enti obetwa brato ne yade so ya wo pokua se mayira obehwewo kuma se enso ye wo abua kwa agogo say ye stroke diabetes prostrate any nuano 0244774282 Express Group ye kwa abrochire ne ye Canada, New Zealand, Germany, or best you visa number and 10 me patch off for 1 way 055-282-27787 Tabita ya sabia sonko ya di abrofudro ya bibidro enti ya disano bantem me patch so infections ojo so tentem ayamukro sisi yade obe mem hihyew ya wa hojo da ban 0202347647 OCP Ghana akuafo nsori ensuo na tutoi atosode faguso nyama ntata wa ho OCP 1515 OCP 102010 na faguso na enso say doso 0555909437 Leicester Ghana amwase ose wo de ya sanitary pad eno na abetu anante don hwedu nu na wo bra wa chima wo nsei me pa cho eya agibiya wa kese pa adantam ena fe wa wie kura no de ode beteta wo panti 0501390337 abrampa brem malady me da si pinyame wo hira enu aye de ani die ma big say se big say susu malady hwe ade ye gu ni kom am se ne bo nya den ana obi anu akoto bi no de ase ni kom so se me yesofo na krachi di bia gu ni kom na malady airtime na aniwu enipa omutimi kwa branch wo se wo mompaye mo manase ohwe mo mani awu pa omunsi omutrase se ubetimi afena akoda sukono mate onye obusuani wanya wo ba na entiye kra ya nya se ofri se wo bin na ye difo a malady se ka ba ya le ko hwe na oba na yale ko hwe no na watimi ase kira kra ye dina o ayire na pantan atintasu agu na num se wani asoja na obeye bayi nyame adwuma malady sa we mu se wan ka kirom so me nyame adwuma eyo mo anfo so obu ye nyame adwuma o ma Nyankopon bre too much o mu force o mu wo anam ye sofo so ma me na ye odifo a wadi na chesa so ye sofo ana ye odifo ana malady ya na menti ase Nyankopon we mu no kwambe na o mu pese o mu fa so kire se o fa so frɛ wo mu eniema bi ho mu ya sebe ebru sebe nyansa bia enim akoda na tintasu ogu na malady se o hepatitis yade ye ntasuo ni mogem yade ebi wo ho a se akoda yi malady en fa ho so opigu ye o se abekon nanum so eniema bi wo ho no mu a unam na oti awias na wadwene mu da ho a ense se wo ye ade te se bi obi na adwene emfa kwa madam enu na ni fa anyway ya enu na ni edu ba bi anipa bi nsu enyansa so si udi sofo a di sofo no se de etie wakofa de oyagu kom ede ne nam TikTok se me ya sofo ehu nipa no afre no na wo hye nkom na omo munya daje ma no krama o hye hye omo nkom krama menti o mase na tintasu agu akra wo yanum malady se de betwatia na sumbie beba any police station akan no so no e kote no wa kire de enti otigu nanum na police fo be jana omunya no nko na se mra no so e kire se nse otintasuo egu obi so ana nanum na kotigu nanum a na police fo ne naka edi ensemhunu ne ensemfo a ebi di ni sa no ensemhunu eni ensemfo ebi obi ba na mo atumi obi ba se wani asoja etimi wo be sofo etu obi be sofo ntasuo ne adi wode ntasuo ne adi gu nanum man be di sofo na se honhom ati mu a eye honhom fi a wodi di sofo na no bi na be se be transform akra no akoda be nyina dru baabi malady enu amekan mo atwese kan edi ni namfie wudi abra metwa efri baabi o ha akoda fefefe yi no wa twese kan intelligent oh adwene no odi kasa ni da no ne ho te so anu so bi sam se na me ho ya na so te say so eti big says sakoda ni hugun sugun kra ona akofa ba me se abra patrolling tem ya ni tem na brown shirt ni kwa case man you be papa case loss yanko doctor yanko ya braso ma me na asi oni wa powerful asidaka sie ana ede mamo ewo adwuma pa moye ade aboa oman Ghana adwuma no edene na nsem ni bi wo so a wote a
na ezesesi se obi banam na akoso ni mo yire no se wo se na ni aso ka cho obedi sofu nti wa yire na tintesu aguru tintesu aguru nu pa de anu de papa se ontesu de se tise no akoba agu bi banu asem Lawson Herbal Center Dr. Lawson Chemanu yewrase yemfa kasafonyi so ane kasafidie so ne yemfa enchia ema atiefo ne ahwefo nyina Dr. se nyame adom onimse obi bia ehwe ma se de dane de nyina yetenase a emfinhia maako aduonunum a yegusua ye kan ekro no nyame adom ye wonuro na Dr. se yenhwe yedidie mu ye yenhwe yenum ye yenhwe yenam eyiye saa ne ma miensen eboa ema setena ekoso nanso saa ne makro no so adidie mu ankoyi atime de yare ba onum ankoyi atime de yare ba enamu ankoyi no so time de yare ba na hwe hunu se oba no bema no onya oyire enye wukunu a hwe hunu se roba no ehye ho ansana modi agro ahodaso ye wantinkyerɛkyerɛ ntem yare ba kai hunu se wadura ebedi aboawo na siesie wo Lawson Herbal products yawo ma ani marima duro Lawson Herbal mixture yawo ma ani marima duro Lawson Law Care mixture ana afei yawo marima nko duro Lawson delay man capsules ene aye midweek am ye be my dear amenkan sankyerɛ me nuano mema na menkyerɛ won se edidaso ho achia na emui na nsanie man koyie efie anya de odi bossu a na wagye ama sese no aware no ase ejina ase enyina kasa twitwia bam oba ne buafu wo kasa ama 7 krontimi 7 yi a menua bema eduru a nua hini nua bran enkohini doctor ato ne buase aka bomu atwie ade ayeto paya anopa mini mienu anumera mini mienu a eboa mu akotodwam ye dene osisimu ye dene opaachi aye dene aye Lawson delay man capsules Lawson delay man capsules sadro we say aye dura eboa mema na mesrewa eboa mu agina brane no na eboa ama ojonso mu so aye be ma ojonso a obre ya no ya ase ya ochim ansa na Johnson atimi aba ojonso wi a otise Johnson bia ye dai ebi akam se bibia bekoye ade amawa Lawson delay man capsules mesrewa adia yan se obetenetena ho na afi eba beduru baabi na ye de rubber eba beto be ma de eba sadia na ya asem aduro no Lawson delay man capsules be ma bia empe binom na beboa na me ba be tro se de obesia no maduro ya fa number no 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and yewo 0248 619 999 0248 61 99 99 na said ye be ma be say no ni hye no so say emfihia no efrifihia no edungotwe ade konkoa ana be ma otimi no bie na enu an sa no pa odidi wi a meat edunum akiri no na afei wafa topa en mienu na wafa Lawson Law Care mixture no eno na odi ye nsuo na de amene topa no enumira nso odidi wi a no aye sa de amame na hye no so say sa Lawson Law Care mixture na meka ho asem no ade ba ko ebe ye de ama be mani be ma afon obe ma hi atwea komu aye kitikiti ensawo bia ba begu ano mesrewa amana nse kura de sisi ade bia ba beja oso doctor say onom Lawson Law Care mixture na enam se no futini wo munti no na wankasa wahwe eduru ba bia opena na afi waja eduru no na hye no so say enam nsa ade bia ba beso ye oso akofa sa nema we se di aba no doctor so ndo ohwe kwa ye fa so ba ye na emom ekwan ye befa so akode aye Lawson Law Care mixture eno ana eboa bema na ma aduro no aye na dwuma se de se na efata ade ama etunum Lawson Law Care mixture any delay man capsules na bema ode boa baako ode akum enuma mienu na enne menuanu ma munyima so na muntie me ma menom
sɛdeɛ ewiase nyinaa flowers ewiase nhwiren ɛne mmanti no ɛyɛ na mani agye sɛ me ne mmaa bɛdi nkɔmmɔ Lawson Law Care Mixture ɛyɛ aduru a ɛmaa de siesie wɔn ho ɛboa wɔn mo ɛma wɔn nan mu hɔ yɛ kama ɛsu asɛbea na egu wɔn mo saa nsuo no nyinaa ɛtuo bɛtwa ɔbaa wɔaworɔ wɔn asɛ na wotimi no sɛ nneɛma fitaa bi asosɔsom mesrɛ wo a nansɛn ahemfie hɔ ɛnsɛnwa bi aba bɛguɔ nana ne wohyia na wo kyawkyaw no ɛho ayɛ dɛn nana kyawkyaw no ho asɛn ɛba saa na akɔyɛ asɛm nansɛn ma bebree na wadeɛ na ɛsɛyɛ me nua ba adidaso hɔ de ma wo Lawson Law Care Mixture Lawson Law Care Mixture ɛnyɛ wanwa da bia ma bebree na ɛfrɛ na ɔmo de aseda yɛyɛ ne n'aseɛ ɛma Dr. Lawson Chemanu sɛ doctor yɛdɔ wase ɛfiri sɛ yɛnom law care no wasa me